بسم الله الرحمن الرحيم. تقديسا هنك مروبان قلي خشكو براين عزيز ومسلمان هيجا عدالتا خداجي وكي صفات وين ديتر بداوية خدا عادل مطلقا عدالتاوي بقيد الشردا كد ورنجا تكسيون داناكي مكافاتا وان زيدتر ددي ليش گناه تو کسی زیادتر وی جزا ناکه خدا بيشه إن الله لا يظلم مثقال ذرة سورة النساء آية 40 براستي خدا لتو کسی بقاسي جروس كجي تعدايون حقي ناكه يعني مقدار بابت زيادتر جزا ناده تو کسی گناهكار هم خدا بيشه وأن الله ليس بظلام للعبيد سورة آل عمران آية 182 خدا اصلا البندين خوا ظلم ناكي مكافاتا وي كم وجزايا ويش زيادة نادي هم دبيجة وجزاء سيئة سيئة مثلها سورة الشورى آية 40 جزايا هر گناهك يك جزاكي مقاسي ويا هم دبيجة من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها سورة الشورى آية 40 چكسي گناهك بكي او جوی گناه خوا زیادتر نهایت جزا کرن ایدی جوان آیتان و گلک حدیث پیغمبر خدا تیزانین جهر مروبی هم قنجی و باشی هم گناه و غلطی پیدا دبن خدا جی جزا و مکافات آوان براستی دده یعنی بغیرش خدا و بغیرش کسی گو خدا وی مقدس دیرابه تو بشر نمقدسا یعنی خوشکو براین عزیز لینه حیف گو ایرو هناك طريقة مشرب وجماعات إسلامي رهبر ومظن وخوان مقدس دديرن وان معصوم وبيگنه نشان ددن جاناجي وان لا يسأل قبول دكن لي بلا هر کس بزانه بغيش پیغمبرين خدا تو کس جبو بشر معصوم وبيگنه نينا رسول خدا بيجه هون همو چي شيخ چي ملا چه آغا چه کولا چه مالدار چه بلنگاز چه زانا چه نزان گناهان دکن لی چیتره گناهکاران کسی نش گناه نخوا توبه دکن خدا نجبو دوستک خوا نجبو پیغمبرک خوا تو امتیازک نشان ندایا به هر کسی را به هوای عمل وی معامله کریا مثلا جهردو لاوین نبی آدم یکی برای خو کشت گناهکار بو خدا وی ندا خاطر بابی وی گو صفی خدا بو به هوای غداری وی خدا وی جزا کر دما طوفان داکت نبی نوح جبو لاو که خوی عصیانکار ج خدا گلک لاوا کر لی خدا هم وی هم دایکا ویا انکارمند به هوای عمل وان جزا کرن جنا نبی لوط پیر خائن بو لی خدا نگوتیا اب جنا پیغمبرک منا جیر امتیاز نشان ندایا و نبخشان دیا بهاوای عمل وی و جزا کریا باب ابراهیم پیغمبر آذر پود پرست بو لی خدا وی ندایا خاطر لاوی وی نبی ابراهیم وی نبخشان دیا آسیا جنا فرعون جنک قوی و باورمند بو لدما خدا فرعون بحرا سوردا فاتصان نگوت اب گناهکار بیجی میرے آسیایا وی نبخشان دیا پیغمبر خدا جکچا خو فاطمه را گوتیا خو نس پیره من نبیجه بابی من پیغمبره لورا هر کس به هوای عمل خو حساب دبینه رسول خدا بیجه روجا حشری چه کسی جبر عملین خوی نباش جپاره بمینی اصل نسباوی به تو هوای وی پیشتنابی یعنی لبا خدا قدر و رومتا مروف بعمل مروفا نبنى سب ومشربي ويا رسول الله صحابيا اخوا منع كربون ندهشت جبل وي رابن بيا دما رسول الله بسر جواتا صحابيان دا بهاتا ايدي كسي جوان قيام ندكر راندو بيا لي ايرو اگر يكش مزنين مشربان بسر جواتك دا وري ويك جوان جبل ويرانه بي
بيا هر وكي أو كس جناهك مظن كربي دبي جو بيت جزا كرنجي بنين پیغمبر خدا چت بيجي چكسي بخوازه وكيف خوش ببين جو مروبين ديتر وي مظن بديرن وجبر وي رابن بيا قيام بكن ورابن بيا دهم بروي دا دستين خوا بدن سرهب والبروي خوا خوار بكن بلا او كس جي خود جهنم دا حاضر بكين ايدي بلا تو کسی مقدس و بے گناه و خودی امتیاز نداره گوه بدن خدا چد بيجي ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء سورة النساء آية 49 ما قي تل هنا كسان ميزناكي آوانان بخوا خو پاک و بے گناه نشان ددن لی او کاری وان لبا خدا نمقبولا دورا خدا بخوا چه کسی پاک بكي أو باكا حمد بيجا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سورة نجم آية 32 هن خبخوا يعني هناك جوا هنا كان پاک و بيگونه و مقدس نشان ندن خدا هر کسی چیتر بروشا کسی خودی تقوا و خدا پارز دزانه خدا جکوملین بره بحث تکید بيجا يهوديان بغيش خدا رهبرين خوين ديني و زاناين خوا جخور خدا قبول كرن يعني دبش پرستيا خدا بردان و بيرويا هاهامو و رهبانين خوا كرن فلاهانجي دبش پرستيا خدا بردان و بيرويا زاناين خوا كرن و عيسى لاوي مريم را عبادت كرن يلي خوشكو براين عزيز لقال قوم قوت بلا توكسي مقدس ومعصوم نديري لحرمت وإكراماش بو عالم ومظنا توصية بيخمبري ميا وآداب إسلامية رسول الله دبيجي چكسي لبتو كين ما رحمي نكي وجمظنين ملجي حرمت وإكرام نكي أو نجم متاميا لدي قال في قاسي لازم أم حرمت وإكرامي جحديوي درباس نكن مروبان تقديس نكن جمرتبا بشرية بلنتر نكن لولا رسول خدا بيجي هر کسی دینن شونا ویا بابت يعني چکس لايقي چه مرتبه بي اوقاس وي بلند بكن نزيدته نجي كمتر ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام